ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯡꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯗꯤꯅꯦꯁꯋꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯃꯦꯖꯤꯡ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ 6ꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 7 ꯁꯤꯜꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ 5ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯜ 4 ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯔꯤꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯆꯪꯖꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯣꯔꯗꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯒꯥꯟꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 6 ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯜ 4 ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯔꯤ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯖꯣꯟꯗ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯆꯦꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯥꯃꯦꯟ꯫ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯁꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 7 ꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ 7 ꯆꯔꯆꯦꯁ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 2-3ꯒꯤ 7 ꯆꯔꯆꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯜꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯜ ꯇꯦꯁꯇꯥꯃꯦꯟ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯦꯁꯇꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯜꯗ Revelation chapter 6ꯒꯤ 1-2 And I saw when the Lamb opened one of the seals ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯨꯝ 8 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ I heard as it were the noise of thunder ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡ ꯈꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟꯒꯨꯝꯅ ꯇꯥꯏ꯫ One of the 4 beasts saying ꯁꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯎ꯫ Verse 2 And I saw ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯝꯃꯤ behold a white horse ꯑꯉꯧꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯎꯔꯝꯃꯤ. He that sat on him had a bow ꯑꯗꯨ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯤꯔꯨꯡ ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯝꯃꯤ. And a crown was given unto him ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯨꯍꯨꯞ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ. And he went forth conquering and to conquer ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯤ꯫ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯒꯗꯨꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯁꯒꯗꯨꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯊꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ 9 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ 9ꯒꯤ 11, 16, 7ꯗ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯁꯒꯗꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯡ ꯊꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯏ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 17ꯒꯤ 3ꯗ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯆꯔꯆ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤ ꯆꯔꯆ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯁꯤꯅ ꯊꯧꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 19ꯒꯤ 11-14ꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯒꯗꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯀꯣ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯒꯗꯨꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯃꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯔꯃꯣꯟꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯅꯣꯠ ꯃꯈꯩꯗ ꯐꯨꯜ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯁꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ
nasu tawi saitan gi mission nasu tawi adubu masida mu yengsi lem haibse khoina kanano khoina mamang da khangre John 1 gi 29 gi matungna Prabhu Jesu Christa bu khangnai aduga white angoba pijon haibse khoina kaino mamang da yamna ina kramni ina hanjana haira roge Revelation 19 gi aita masina kaidoba dharma chanba amasung asengba thajabado madubu masina phongdoi aduga Revelation 21 da su ishorgi asengba church true church asina angoba pijon chale haidi Christa gi weba dharma chanba aduga asetpa thajaba asengba thajabado makoida lei habni aduna masida sagon thawriba mi ase kanano ishorgi mising karamba afaba ishorgi dharma chanba mising adu leiba buni aikoina khangi aduga akoina ba aduga lirung 10 amasung 10 jai yasina karibu khangne habse akoi mu yengse Psalm 64 gi 7 da hai but God shall shoot at them with an arrow ten jai amana makoi bu kapkani suddenly shall they be wounded khudakta makoi shokani habni ishogi ki tena kapkani habni ko ten sidang mu yengse aduga Habakkuk 3 gi 8 9 was the Lord displeased against a river was thine anger against the river shona turen sing amasung turen sing da mahaki asawba pendaba da phongdokpra was thy rod against the sea samudra sing da naki asawba utpra that thou didst ride upon thine horses and thy chariots of salvation nahangna naki sagon sing amasung naki sagon arang khubang gi sagon gi dolai sing adu thauduna sali hai masini ko shona thawi habni aduga verse 9 da thy bow was made quite naked nangi lirung ten ase koine ingangan uye according to the odds of the tribe even thy word hai kon nangi wahi ai yamna loi handram ni snapsa masida bo habje kai bu khanei ishor gi wahi tenjai sing habdi ishor gi wahi sing aduna bo ga errors ga na khanei je ishor gi wahi aduna malam prithibi sembu ishor gi chindagi tholopo wahi na sembani enko aduga fattaba mising tang panda leiba mising hatpasu ishor gi wahi na ani subala ku matandani mahke sindogi tholokpo wahi na sigini habse ekhoina kawgumsi masini aduna sidaida ekhoina aduga mahana karidawi aduga short thangsang mahana thangsang amaju pai ko isnausa antuhim aduga mangonda crown jupi sida conquering to conquer ko asmaina tawduna mangonda ekhoina lai masida mu yengsi aduga ekhoina hayeng ataida mu ko yengasi aduna bo habsina akhoina hujiki aina haiba akoina short haibdon akoina mathangda laksi akoina yengsi masida ahanbagi church asibu akoina masi kari christian gi ira haide Prabhu Jesu Krishna lengkhalamba adugi church ni masi Ephesus church ka jumani sinawsan masida maramdi apostle singi church so matik faithful oiba makoide ishor haiba Prabhu Jesu Krishna achumba adugi na musatpa Prabhu Jesu Krishna sibadagi hinkat khiba aduga mahaki wapause mapang khudingda sandoi makoina ko thongna phana makoina joy tawtuna akona pitibi mapang khuding Colossians 1 gi 23 gi matunginaga mi ta mapang khuding muta sargi gi makhada mi tare mapang khuding muta makoina ishogi wapausing ase sandomeba masigi matam pirose 31 a daidena 100 a gi matam ni Prabhu Jesu Krishna sire sigur matungda magi seboksina mapang khudingda sandoi koina India da ju Thomas lai aduga ato Bangladesh kangde ama kangde lairiba prithibi mapang khuding muta ishogi wapause sandoeba masibuni makoina ishogi wapau sandokpaduna maramedana amambada laiba mising ado Christianity da convert tawembe aduni makoina Bible gi apa wapau asna amamba saitan gi oiba makhada laikhraba mising asibu joy tawduna lai habni ten kapa habdi ten kapa habdi ishogi wahi sing ado migi thamoida kapaga migi thamoi adubu joy tawduna lakpigi matam asibu hena khangnei hena mamutana khangngai gi damona khoina mamangi Revelation 2:3 nabado maduda su hena satpiu aduga egi note chu jengbiu mathangda muchalase ani subasel ngo ani subasel masi khoi paminase Revelation 6:3-4 when he opened the second seal ani subastumado hangtokpa matam I heard the second beast say come and see aina ani subasadun haibdo aina tai haiko there went out another horse that was red sagona mathoe maduding aksang ngang bahe power was given to him that said their own sagol adugi mathakta famliba mangonda sakti pi to take peace from the earth prithibi dagi ingkha tapthabado lokthokningai sakti do pi hemni hariba sagon sina thawriba mi asina prithibi da ing tamna lairamado masina lokthokla mi hebni
that they should kill one another, mi amaga amaga hatkadabni hanagadabni, and there was given unto him a great sword, mongonda asoba thangsang ama pirami hai masini ko aikoina adudi Ephesus ki mathanda kai church lai Smyrna gi matamni aiko yeng symbol aiko ni yengse Bible gi matung ne red habsin kai bu symbolize tawe Isaiah 1 gi 18 gi matung ne sin natragana masina kari war amasung bloodshed lan tauba aduga i nai tabase masibu aikoina khangneba ishorgi apostles singna ishorgi apho pawje mafam khuningda sandokpa hawba matamdagi kaidoba saitana tumina laithoktre maramdi prithvi punamase ishorgi apho pawna joy tawkhrina iduna saitana phattaba sakti sinarga ishorgi mising ase moroina Roman empire sinarga ishorgi mising ase hatpa hawrae masini ko adubu khona Matthew 10 gi 34 da hai prabhu na hai aina tangpan da santi piba lakun te ai thangsang piba lakuni santi piba lakun te thangsang piba lakuni hai masiga athadi kaino aikoina ishorga aphabo pawdo mipung khuding ta prabhu jisu krista gi dharma semba nungsiba thaujan adugi maramda aikoina sandokpa matamda saitana asawa phawre aduna saitana mising da insalaga masiga opawsidi lawloidabni aduna opaw puro mising adur onjalaga moising ase hatleba aduna hatpaduna maram oiduna imungda ai Christian oidaba singna ibu hatpa asmaina ikoi masenge marakta hanaba machim nawsing marakta hanaba phawba toeba rom gi ningthau nero gi imungda phawba mi kyamno Christian ole aduna maram oiduna akoina Peter phawba mahana hatpada ko mahana hatlebini adu romai thadoi man aduga maran phawba Peter oide season tawbigi matam adu oirameba adu hariba matam ase aikoina kaidoba aduga 2 Thessalonians 2 gi 3 to 7 da pabam tanda polnai masigi matam ase man of sin, mystery of iniquity hadi papesi semkat lakpagi matam church ta apostasy lakpagi amamba lakpagi matam adu maduni haina masida mayek sena I aduga amu aikoina Acts 20 gi 20 to 28 to 30 da yengba matam da pol hai warning pi aina sakraba matam da ko nakoi seksalo aina sakraba matam da kana lakane kondana kaisal kya marum nakoi gi marakta lakani aduga koi gi yausing ase pijabagi mota ishrogi mising ase aphabo wai pijabagi mota aran batak pi tambi ba lakani nakoi gi marakta gi phaw thokani aduga makoi gi matung ina ko seboksing semgane amni ishrogi asum batak pi tambi to adugi onna thaina ba lakani haidi base masigi matam ase oiri isnausa aduga short haibasina Hebrew 4 gi 12 ki matung ina su akoina Bible akoina ishorgi wahi asiba short haina thangsanga sangdamne maya ani longma thangsanga sangdamne aduna hariba matam asida maruaina ngasagi mongonda thangsang pairi thangsang hatpaje masida maruaina thangsangna hatpa tupagi thabak toy masida maruaina thangsang je aranba doctrine asayamba doctrine nataba aramba doctrine mingonda takpi tambirga mishingi thawai do thajandraga aramba lambida noroki lambida sanaba haning ai thabak tawba adugumba su ikhoine khangne aduga ishogi misina su ishogi aphawo pawje sandoka mising je joy taw ngai gi matamne masibu yamna ornai ba romani matamda ornai bigi matam adubu ikhoine khangne isnausang masigi matam se ikhoina masi kawgumse masini aduba masidi yamna ornai kiba ikhoina history da su masigi matam ase ikhoina praman piramni ishorgi misingna sukemati aduga akoina Caesar phawda Caesar je ishorne hena khurumam Caesar is the lord haidamam khimanga kakpa adugumagi thabak to tawba adugumba matam adu masibu ikhoina khangnei aduna asengba haidi asengba leitrabnina aduna ngang bahibsina hatpa tupa asigi matam asibu ikhoina khangnei ko aran ba kyamram chasa pusalapni matam khanei mathangda ikhoina yengse third cell da ikhoina yengse ko third cell da mu revelation ngasagi aduna ani suba cell gi matam aduna ikhoina 100 tagina 100 AD dagina 313 edict of Milan habidi adugi matam edict of Milan ade ikhoina mamangdas naina kane Christian sing ornaire halabo mutar Christian mutar pagi mutar Christian basing sing sum yankal pung mutar Constantine rongni thau Constantine Christian sing ornai tok dabni haina yathang pire adugo maha masam su Christian oire adugi matam adubuni mana Milan da pike be edict ko Christian sing otpa to oi aduga atopa mising ju sa sangak pagi matam adu phawne hojina mu yengchi adugi matam adudagina ahum subajina papesi lingkat pagi matam adubuni khoina khanari se 5-6 da when he
he had opened the third seal. Ahum suba seal ado mahana hangtokpa matamda I heard the third beast say, ahum suba sa aduna haibatai, come and see, lao yengu, and I beheld, and lo, a black horse, musung basagola ma urami. He desert sat on him, had a pair of balances in his. Aduna sagon matakta famli ba mahak atuda kaidoba hojiti mana ekhone serphala ama pai hai. I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny. Aduna gehu gi kaukta ama se penny amada ai kaukta hairege ko measure je 3 measures of barley for a penny. Aduna barley gi measure kaukta ahum je penny amada lupa amada yole. Penny je lupa hairege penny amada yole hai ko. And see adu yengu, thou heard not the oil and the wine. Yuga thau aduga di shokno haina mahana pirami permission je yuga aduga kaino di shokpagi piram deba masida aikoni yengsi aduna aikoina black habs kaino is the opposite of white angok badugi onna tainabne aduna masida gi aikoina khangya white ki bible da pikre asengba purity shori asengba church laiba thadaba chetpa adubu khane aduna black habs na madugi onna tainabada masina apostasy mambado adubu aikoina khane I just 60 get to the high. Behold, the darkness shall cover the earth. Pithibi amamana kupsan gani. Gross darkness the people. Mamtrik mambana mi bu kupsan gani. But the Lord shall arise upon the adubu ishona hakin apamda. Ngalagani his glory shall be seen upon the nakoi the ishogi mating mangana to ugni hem. Aduna pithibi the amamana question by the keno. Aikoina amam karama matamda amamba lai haba matamda. Mangala habse keno Prabhu Jesu Christ na mangale. Prabhu Jesu Christ gi apawo se taadaba matamda mingonda sanduktaba matamda mamba habdu laiba. Aduna masigi matam asibu apostasy church ta lai khadaba. Adugi matam adubu aikoina khangneba. Masigi matam ase aikoina Constantine na Christian olakpa adudagi na Roman Catholic Church na supremacy oirpagi matam je masibu aikoina khangneba. Aduna masi corruption amasung apostasy gi symbol adubu aikoina khangnei. Balance habse karino haiba matamda aikoina yengse balance habse masida mana khatolibse church ka state ka ko madubu ne haidi church hadi religious ki thabak ka state ka masigi khala sibu ne masibu aikoina khangnei wheat and barley aikoina yengba jai. Wheat habse keno matam du Christian singi Jew singi sindak se wheat ka barley oi masidagi mukhoina tan semaga mukhoi chab ne aduga John 6:35 ki matung da hai Prabhu Jesu Krishna I am the bread of life. Aing ba kitan adu ai hamni aingonda lakpa mi amtana khorang bon nairoi henko mongonda lamba su leiro khorang su leiro hai aduna wheat habs in representative je Prabhu Jesu Krishna ki apa adubu ne aduga barley su masi samane aduga barley habs na mukhne haiba matamda masi aduna what aduna bread of life habs na ishorgi wahai aduga Prabhu Jesu Krishna masi bukhne aduga barley habs su masi kada mokhoi an ba mahi morong lokpo matamda Israel masasna mokhone websing offering haide Passover ge matang the websing offering to bo matamda mokhoi barley ne ba masi khiga shogi mamang doe masi ge symbol de keno resurrection ne ba aduna Prabhu Jesu Krishna hinkat kiba adubu khangne ba masi ekhona khangne barley na khangne je Prabhu Jesu Krishna hinkat pa aduna matam masida ekhoi gi arang ko ba mase Prabhu Jesu Krishna nani habis ne ba aduga ekhona kawredna for a penny hadi mana paisa haibne the first Timothy 6:10 gi matung ina kai the love of money is the root of all evil haibne aduna fattaba paisa pam mi hoba habsna fattaba khudimaki haurak phamni hai aduna haiba matam asida di kaidoge matamda misna church na ko aikoi arang khubam pini ngai gi dama paisa na certificate na ishogi arang khubam madu yu ba hore haibdi ishogi wahi na aikoi da wahi je ilakanda aikoi arang khubam do phange adubu haujiti kaidoba adugi arang khubam mado haujiti kaidoba lupa amada yole habigi atadi nakoina arang khubam phangning hai tadi aikoi digi certificate layu paisa pigin haina Roman Church na masigumbagi thabak se asigumbagi thabak ase aikoina tauba horameba masi aikoina masibu aikoina masigi matam ase masida horameba aduna misna masini sumaina yonbagi thabak asigumbagi thabak ase aduna hore oil habsina karibu khane righteousness aduna thawai asengba amasung Prabhu Jesu Krishna gi dharma sembado adubu khangneba
ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯨꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯃꯝꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯥꯕ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯟꯇꯤꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯗꯩꯀꯣ development of Christian doctrine page 372 hai. We are told by Ephesus that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transfer into the onward ornaments to which they had been accustomed in their own haiko. Aduna Ephesus na haibigi matina Roman sida Constantine na mana warakpa matamdagi haiba matam sigi matam sidane just aranba doctrine ma'amrum pusalai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯔꯣꯝ ꯆꯔꯆꯇ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯏꯟꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯜꯗꯁꯨ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯟ ꯒꯣꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗ the new Christian were as far as thinking and habits when the same old pagans their search into the churches did not wipe out paganism ko ado Christian mayamrum se kuna non Christian mayamrum lai muti lapa mayamrum church ta mokho Christian ore ori hadana mokho Christianity gi aramba takpi tambi bising ado moina thadok puradi thadok te hairiba aduga loina punna chatleba aduna no maijinga ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯖꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯈꯨꯔꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯕꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯁꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯔꯆꯇ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯣꯂꯤꯗꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯠꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯆꯠꯂꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁꯤꯜꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅ ꯄꯥꯄꯦꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗꯒꯤꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ Martin Luther reformation propaganda matamdini sidai when he had opened the four seal I heard the voice of the four beasts say come and see mari suba sinda hamtopu matamda mari suba saduna lao yengu I look and behold a pale horse adun kusu taipe taraba sagol ama urame his name that said on him was that maki maming di sagon to the family ba maki maming di asiba hell follow with him adugo maki matungda norona matung ilame power was given unto them over the fourth part of the earth prithibigi saruk mari suba saruk odu mana sakti pirami to kill with sword thangsangna haningai gidama with hunger chak lamalaga haningai gidama with death asibana haningai gidama with the beasts of the earth prithibigi da lairiba sasing asina haningai gidama sakti pi haiko masigi pale horse ki maramda ikona yengsi pale ikona karamba matamda pale haibigi athadi yellowish color haibni ikona yellow hangapan ji dagi taiphet taba masu adubu khoina khane masi pambi da yellow oi taradi pambi do sireba masi sickly plant ko anaba pambi neba masini aduna pambi sina mangan phangdaba matanda makhoi sirum narum tawe asumai tawdana ishorgi mission asina gospel gi mangan prabhu jesu christ gi asumbo wapawse phangdaba matamda mission ase sirameba aduna hairibachi roman catholic ne linkatpa matamdagidi masi oirame maramde mi kana su bible pabe ade habisine aduga death and hell habise masini ko masi lere asini death haidi asiba habidi ishorgi wahaido tadrame mi do sire aduna ishorgi asumbodo indrabnina pap tawrabnina mi je norokki lambida chatle masini asiba habise maramdi mangonda ishorgi waising do kanasu panbe yaharamdeba aduga fourth part habisina karino christian habise papesina control to lamse keno europe kine europe laibak sine papetibi masibune ekhoina fourth part haina khane short haibina kari ishorgi wahai adubu ekhoina khangneiba aduna misina mafum asida misina sibuje kaino thangsangna si haibni thangsangna si habdi ishorgi wahai paba phangdabadagi amos 8 ki 11 12 ta asumna hai yengo matam ama lakane aina prithibida saktang thalakani masi sak saningai gi tal laitabagi nate sing khorambagi nate adubu ishorgi wahai tabagi ne aduna matam asida professional rule toba supremacy panba matam ase masigi matam asida ishorgi misingje bible paba phangdabagi aduga ishorgi asumba khangnebagi khorambale priest na haibado khatang induna
ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯔꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯔꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯗꯣ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨ 5ꯇꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯐꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯧꯗꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯤꯇꯔꯦꯜꯂꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯁꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯂꯪꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ 7:14ꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯄꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯜꯕꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯜꯕꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯟ ꯍꯨꯁ ꯖꯦꯔꯣꯝ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯔꯤꯌꯣꯗꯁꯦ 538ꯗꯒꯤꯅ 1517 ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯂꯨꯊꯔꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯃꯝꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯄꯦꯁꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯤꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯝ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯆꯔꯆ ꯍꯤꯁꯇ꯭री सेंचुरी 2 चैप्टर 2 सेक्शन 7 दगा Christianity became an established religion in the Roman Empire took the place of paganism mota Roman Empire na mahut singirami Christianity as it existed in the dark ages might be termed baptized paganism masibu baptized or paganism ni mamang tagi oiba Christian oiba adugumbane ba aduna pop na makoni man haiba khuding ingadabni Bible ki translate tobusu ma ki matung na tawgadabni haiba adugumbai matam adubuni isnaw sa pel aduna misingna ishorgi wahai taba phangdabadagi mangala do phangdabadagi achumba gospel gi light ado phangdabadagi misingna papta sibagi papta achumba rang khangdaduna sibagi matam adubu asigi matam asibuneba aduna Bible da yawreba akhona revelation da yawreba four source andana masida sagon thorba mi asina aikoina khangnaribse masineba Ahanbgi church ki peron mari habdi Ephesus Smyrna Pergamos aduga Sardis ki asigi matam adubu aikoina khangnay mathangda aikoina lemhoriba sil mari adu karino lemhoriba sil ahum adu karino habdigi mathangda aikoina neminarsi isinausa hena nokoina bab tagedi aiki mamangi Revelation chapter 2 3 adu phajana nainabiu aduga aigi note asida fazana detail irabani aduna description da changaga note ase nokoina lawbiu aduga fazana nasana nainabiu isinausa Bible da piriba symbol kodema history na sakini loinamak chumaba ngaktani akoina matam khudingda kawgumse masini akoina sagol thobo marigi wari se ahanbada Prabhu Jisu Christ gi seboksina पृथ्वी मफम खुदिंग गोस्पेल की असुंब असना जोय तौनिंगाई गिदम मखोइन पृथ्वी की जोय तौर थरकबा अदु मतमदा सैतानना अथेंग पीदुना कैदुगिन रेड हॉर्स मदुगी यादे हैना अदुगुम क्रिश्चियन सिंग ईश्वरगी मिसिंग अदुबु हाट पत्तुपगी थबक तौरपा अदुबनी मथंगदा अदु हाट पत्तुपा अदुना मरम ओइदुना क्रिश्चियन सिंग असे लेपत्रबा लेपु यादरबा क्रिश्चियन जे हालगा मसिंग हेंगलकबा अदुदगी सैतानना प्लान तौरगा कैदुबा मसिदी अरानबा करप्शन apostasy compromise haibse tawraga masi church ki meeting je ishor ki asumba wapon Bible singje pahandabida meeting ase asmaina asumba khangdabida aranba takpiraga mkhoi hatpasina khwaidai phai haina madugi apostasy tawraga mkhoina paganism gi oiba aranba takpi tambiba myam ado mkhoina church ta pusalaba sabat ki mota asengba sabat ki mota nomaiji numina silakwa adugumba ki takpi tambibado madugi matamane adudagi mathangda meeting asina adudagi meeting amambada lere aduga ishorgi wahi paba phangdaba adugi ishorgi wahi paba phangdabadagi meeting sing ase siba mangal phangdabadagi gospel gi asumba mangal phangdabadagi sirakpagi matam adubuna aikoina pel horse haina khangnai aduna tabiriba mayam khudingda ishona bor pibo oisnu aigi channel ase nakoi subscribe tawduboidi subscribe tawbi miyam dasu hena aina mathang ishorgi asumba wahi kya sandokpa
ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 4 horsemen ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯈꯪꯂꯒ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯤꯗꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯦꯟ